spomniš naju? Servus. Čuješ, nekaj mi je cukar poveje, moš koga sladkarija ti? Jaz sem samo malo okoli vozim, ker nimam bolj pametnega dela, pa narod sprašujem, kak se imaš ti, si vredi? Tebi se luč žgalo notri? Pacemon. Halo? Kaj motem? Kakšna je te moto, kaj ti je? Mitja, oprosti mi. Ne bom več nikoli. Ti fucking devil, nekaj res tu. Gospa Marija Boris, moj sodelavec. Sodelavec, ja. Ti si? Ki je? Anja Viskoč. Ti sploh ne obstajaš.